Nduwimana kugitangaza nabonye ngahamaye no shengero n'umushitsi Nduwimana kugikorane cyabaye mu minsi heza cy'amajambo baduhaye yo muri Nehemiya kabiri murongo wa 10. Nehemiya kabiri ku murongo wa 10. No mu byakozwe n'intumwa 2:3 ku murongo wa 12. Murazi nini havuga rero naratunze ibijyanye n'abasi bacu maze kutunga ariko naratunga nari nabonye nyiri sanganya mu modokari mana turatembagaye ndi muri bisi turakomereka kandi ndababara cyane hama ndabifatira isanzwe nduze ruguru wa kane kuwa gatanu abo dukorana mu isoko umwe cyarantelefona bati bugi usenge cyane hari ikigeragezo mbonye kiri imbere yawe ndabifatira isanzwe kuwa Mungu nari mfise igitungwa nukuvuga ingurube hari hageze kwibyara iyo ngurube mu gishingo cyaho je nari guhwera niyo yapfuye kuwa mbere ukomera amashumani Yesu kaya majambo ko Imana yavugira ngaha ako Yosefu icyabereye kuvuga icyamubereye cyabaye nandi mvuga niyo yapfuye mu kintu cy'iwawe usengera ko hari umuntu utagira kwivuga abatutsimba kugira ngo Yesu komera amashimwe Imana Yesu yamaze gutsindwa mu Yesu nashimwe amen reka nagatenga nshima kubitabiki begira amashitsegeje isi 71 narafashwe n'indwara yikumwe n'igitero kugera itariki 20 z'ukwezi k'umunani sinakase bya mwishengero kuba byakora ndashaka gushikanga rero nshima kugitangaza cy'urya munyu kandi ari ibintu bimbo konye azukane ngo kugera ku misumari cyangwa amaguru yose nashaka gutanga mugarage iyere pasiteri arawuzana madamu cyadawo zanumva ibisi yose rugurutse ayantangura gutambuka icira gishimira Imana cyane kandi niyo ngize ibinyanya kwa hose no ibinyanya bije ndaho zanumva biheze ubwo nyene amen ikindi naco sinashimira Imana iyo tariki 20 barari ibitero bitembera ngaho mu rubango rw'amajana no mu mutima ndashima Imana cyane biko birahera kandi n'izatamije bikancanira ko ngo barabarozi bakumukora ibintu bakancanira k'ibintu byose byarahetse ndashima Imana Yesu ukomera amashi umwana wacu Yesu muchaka kwa Imana amen Yesu nashimye amen kandi nagomba gushimira Imana itariki 2026 z'ukwezi kw'icyenda nari ku kazi mama buja sinduka umufashwa ndakaka kazi kawe ndagahejwe kukumbira nabi acha datanze akavuga ngo guhenda ejo uce wigira nita joro nyene itariki 2027 ambaye nduka mutoke kurenga na mashirariyo abandi bambwira ngo genda bakuvure n'umutumikirungu katika kuna mutumikirungu kuwa gatanu waweze bakanane n'umunara gusenga nuko gusenga n'undi bisonga mu rutoke maze zitaraza zigiye urutoke rurashishika ubu rwarakize rero ashimwe urutoke rwarakize ukomera mu maso narazi umutetera arasengera imbere n'undi bisonga myinshi bisonga yaraheze ngo ndashimire Imana kuriye munda nawe naguma n'ibintu byibuka ariko itari cyo navuga n'abambere ngende kumukuru manuale na kati wacu n'umukunzi akakumura sengere rwose daretse amen amashi ku mwana wacu Yesu amen igitangaza
yankoreye nacyo nakatiro mbere natari n'ukwezi kugenda imana iravuga ngo imana yifitanye duporesi nawe utwibuke kuko nanjye nari si ikibazo tworoshe mu rugo ndashima imana rero ko imana yibutse ubuzima bwanjye hama baradutangisha nshakira ahaye nibaza ko abantu bari ngaha babibonye hama nanjye ndavuga nanjye ndotanga umunsi mungu sinatanga umuhungu wanjye ndashima imana kuko natanga ko imana yakirije isungusha ikamba ibintu bigaye n'ubujana ngo itanu ati mukomere imana amata Amen. Wese n'abisi Yesu bashimye. Amen. Wese n'injiri mwari kandi yishimye cyane. Ubuye n'ukuzuma. Amen. Amen. Bibaza muri mwese. Ko muri wese mbona kandi wese mbona wese ko aracyumva. Wazanye n'uwo kuvuga kisi mwari wese. Umukozi w'Imana avuga ati "Dore ndakubona ko masika." Moto yiwanje y'ibiriya yera moto umeza garaheze bakunze gatatu ngoma n'imodoka basigwa hariya nandi bariya baragenda kuri tatuye ejo bitatu n'ubwo z'icenda imodoka yamaze ingobozi imodoka yirengera rwose urabona ko yabase yaburaniwe turi kumwe urigumya imodoka ndayegetse ahakora icyo tuza tuba apetero kanayikubita ku musozi twashyira muri turamugize twese aho kudusanga imbere yakigenda ndayibaba umukozi w'Imana wayiguze ashyira mose zisizeho mayobonye cyasikoshije Imana kimwe burya nawe Rwanda dufite amaboko n'umukozi w'Imana hamwereka harirabuye cyane n'amaraso yari no mu mugongo n'ibiti amaraso atanga n'amazi aramanuka akayisitoka hepfo munsi Imana iratanze sinapolize baranyoteye bashyiramo isoni yakwama amaraso n'amazi ntibivanzwe unagomba gusubira ku kazi kari kotozi shimira umukozi w'Imana na cyane cyane shimira ubuyanzaniru nawe yaje afise ibibazo bisumba ibyo ufise Imana ibaheza bwiye ndabagana n'abantu bafashe ku rugazi